khirtu te in zawain si baivek ule tun chuma hianin khoveram munshang shanga praise and worship fakna hun kan han manna a hianin Krista choimoya a omlo na chan shang shang a om theya chung shang shang te chu tarlan kan tum don ani heng praise and worship fakna hun hi ministry shang shang ate ko shan shang shang ate le khoveram pum hwa pa po ministry lar tak tak te an oma chen khatswanin heng praise and worship fakna huna antel hianin piang thar ta emo chandama om to le pathian ne na leng du na in ngai anom china ma se mel ma pa hianin chung thil zong chung te chu atan man ro a alo mang ve vek ti kan she cheu ome setna hianin pathian na thil siam te ama fakna ata na man ro ati te le ro puina tura pathiani na athil siam zong zong te a om ang tur berle pathian ti thin ur tur ang zong hianin pathian thu om ang taksi hian asira hian alo mang ve ti hi kan she cheu don ania heng praise and worship te fakna hun kan han mana pathian kan pathian biak choimoya a om lo na point shang shang pali tarlan kan tum dona ama sabera chwanin talent le maturity puitling lo ring to puitling lo tina ania he thil hi abik takin ring tu kumlama lanau pangjok te a atam na se emema michen khatsuan in hetiang fakna hun an han kalte hianin tharawa puitlin na taktak nei si levin aphowwa ka an boy china khata khanin piang thar e bho pathian in leng don nun an neemo anin titla chen heng huna tel ring tu kumlama lanau pangjok te chwanin hetianga antela wang hianin Christian nia anin ngai top mayani pastor pakha chwa sermon na heti hian soya fakna hi pathiani na ama choimoinan le ama kambiak nan te achanjin chapuan nan te amang na se emema bible po sambu kan hu chwanin hlathu fakna hlabu kan ti thei ome chumi atan chwanin fakna hun kan manna hlashwai tu te zai shwai tu te hi pathian ne na lengdun pathiana puitlin na tak tak tharawa mi puitling an ni turani tin theology an ni tur ni chumi ai po chanin pathian ne na lengdun nun neimi an ni turani ani na taka phei chwanin wartaka soidon chwanin thushil tu te a hianin pathian nen an lengdun na sajok turani tin thiang hlimna konga po pathian tan anin ser thiang hlimin an nun po an uluk turani tun lai ko shan shang shanga kan ti dan le hun kan man dan hi chu a chalo em maya a chan chu pathian chi na kan nei tak tak lawani heti hiang kan ti china he tlangwal hi chuanin music a thiama chumi chu atum thiam per khwang te keyboard te drums te khwang te avothiam kan ti a chena cha a olian cha a zai shwai tu ta na chaang solfa athiama conductor ta na chaang te kanin ti china amma ero chu khang mi te kha thara wa khatle pathian chi na tak tak nei tu an lo ni chin lawatin ni Leviticus apo kan mu kha pathianin adu dan ang nilawa anma ni du dan nga shwai tu thilti te chu a mun nge ya ati hlum ti kan muwa chuwan chuanin lalpa fakna hi ti mai chi anilo mun shang shanga hianin chalai te zinga ka kalve to china chuta chuanin shwai tu an than te a khanin an talen awang ringota an than te kha thlaraw lama puitlin na nei si lo pathian ne na lengdun si lo an om nuala khang te kha tun hnuwa chuanin pathian om ring lo te pathian ne na lengdun poisa lo te amnia khang zong zong khanin an thil shwai kha an chalai shwai te ring tu no pangte ti an shwai na konga khanin har sat na le thil chalo tak alo tu reng si ani chen khat phei chuanin tun hnuwa hianin bible ina minzir tir dan kongkha kalzongin an nun an mang ta dei zo kani ti in poyati thu asoyani apani na chuan pathian du dan aya mishing du dana shwai lalpa faka kan zai ho na chuanin lalpa kha choimoi in omdo na hla kan sak mang te khanin aro pui zia te kan chunga thil tha ati na sat zia te kha kan fakin kan tarlan na turani a awl samzonga soiphei chuanin pathian choimoi na ani turani khothang lama music faknari an han siama po hianin tunlaya kan shat tamzo khi ani a
chu ta chuanin pathian alai taka da choi moi ai chuanin mishing du da nang le mishing lan sar na anga praise and worship te music siam te atam to mani atlang puin heng music a hianin pathian ina ashwai da nanga kal ai chuanin mishing ina a emotions angzonga kal atam maya fakna lam ai ma in nom chen na mun ang hial to zo kani pastor chuan heti hian a sermona asoya fakna hi pathian thumin zirtir tu atan manrua kan mangjok turani chumi ti fia tur chuan kolosa bung thum chang som parukha ilo chiarila krista thu chu fin na tin rengin nangma nia chheuro se fakna late pathian late tharau lam late a inzirtirin inzil ton ula thinlunga khongai na nein pathian chu hla sak rau ti in he bible changina atarlan chian chu fakna hla kan sak chuanin pathian kan choi moi turania tin chu ba ka fakna hlam hang chuanin inzirtir na tharau lam hlate pathian thote kan inzirtir tonin pathian ro puina tu le ring lo mi tem pathian an mu theina turin kha ka man ruwa kan mangjok turani hei tunlaya har satna kan to tamberania tunlai fakna hla chuak thar modern music kan ti hawa hianin pathian choimoina ai ma in ka ngai dan chang keima ron tho dan ka feelings a hian kam boina sat awang hianin chung bible changin na nichina kolosa bungthum chang som paruka mi kan chhiar angkha kan nei kim to lawa khatiang angkhanin fakla shwai tu te po hi annung zo to lawani tuna ka soitur hi in hua ni pon minlo she thiam mai ula chanchu ke pastor hi american ho chuanin thil hi ani dan ro ta kan soi chin wang ani a tunlaya fakhla kan sakte kan hlimpui kan zuan pui tor te hi ani taka chuan pathian choi moina ai ma in mishing in ka feelings te ka emotions te cho tho ka tumna le chumi boruak nuam ka ti na awanga ka tel kha ani to maya zai shwai tu ten music aron tuma hla an han rem chanta moi tekin an han sa aki an han san chawa music te an han ti danglam kwal koi vela o thum deuh te emo chong chi dang deuh ten an ron chong vele khanin nangma khan enge moni in khoi che pathianina akpol riau che in shat na inei to chuan kha emotion ani iriruina ashwai koi dan che ni pathian chen le pathian khoi na ani kherlo thei music awanga emotion ingai tuana te nangmai I thil thir dan te le ilo feel dan kha ani zok ma ani lalpa mi tak pathian ne na leng dun ka sha tam tak te chuanin ngoi rengin an chua hla po an slow music po omlo cha chuan pathian nen an leng dun na pathian o an sha tikhanin pathian am pol thei chinani su tiang huna chuan a chen chuanin ha u I fakna hla number somnga pathum kha I han sate ang o an tia an zai ho le maya a chenin hemi kan sak zwa chuanin a fakna hla number za pakhat na khai saleng o an tia an zai le mai music ri boy te o ti dang lama sound enge moron siama wanga pathian ina leng dun ta riau ni lovin khang ho te kha pathian ne na leng dun sa an ni a music awang khanin ambuain pathian pol na thar andong kher to lo achan chu pathian ne na len dun na tak omzia shetu te an ni awang ani chungin khom na hmuna te chuanin mi chen khat music ngai na tu te khan shwai khanin heti lai hmuna hi chuanin music po omlo he ko shan hi athi ani te an han ti ringot zela ama ero chu kha poi ani achan chu pathian ne na len dun na tak an sha thiam lo wangani fakna hla te wa saka music omna wa kal kha swalani ka tilau ama ero chu film khur angai thu ka soi mai ni voi khat chu inkhom na ka telpuina hun pakhata hianin music te kha a han ring to khop maya anzai mup maya heta hian pathian a omem antia ke chuanin a omlo ka tia engtin nge sha thei tia min zo chuanin heti lai hmuna hian pathian chu omta silang chuanin mi enge moza thi in thiang achan chu pathian hi athiang hlim sia he kaushana hianin mitam tak thiang hlim na kong zo lo le nun thiang hlim lo in tamzia hi in sha ti in kasoya chen khatsuanin tukin zinga mulka zia lain iswa ka bularon kal anhantia ani le iswai bularon kal chuanin imhul chu ile zia reng thawem ka hantia
pathian kan hne na aron kala pathian kan zinga aron kal to chuanin kan thil ti ngai kha kan tireng theilawang bible chuanin pathian chu athiang hlimzia asoya pathian in larna pianga khan engtin nge an ti thin kha mi bolhlo an ni zia anin muchim isaya po khanin mui bolhlo pumi kania mui bolhlo pumi te zinga kani awangin ka chunga va pik em ka boral ta ani hi kamitin lal sipai hotel pa chu a mutasi a alauti ni kha tin patmos therkara pokhanin johanna khanin krista hnena ron in lar khanin thiang derin atluti kan hmu boka pathian ron in lara piang hianin chu tiang chuan omza e katilau ama ero chu pathian ron in lara malsomna hlir kan soyal pa malmin somro kan ti emo hlimna lomna tia kan lam reng to hi chuanin thil diklau chu a omani ti na soibokani ti chuanin tun laia kan sha dar heng elevation te hillsong te bethel music te kan en chuanin music ki aring the ema kami hmuna kalte pokhanin an bulvela mi te anxiety te pokha she theilo khopin music aringani ti an soya stage an han siam da na te light an han da na te le music an han tum da na te rimoi rang tak mi te emotions zo tho theina tur ten rimoi an tuma tin achena phei chuanin mei khu chhuana tur khol te an neya chu tiang hmang chuanin mi in pathia ne na leng du nu na neem ti lam ai ma in an mania phurna cho tho tuma lam tora buat sai kha an thil tumber ani pakhata heta hianin pathian ro puina puan chhoina omlo china pathianin enge min ti sak enge pathian ta na kan ti ve tur om ti ai mai in kha hla thuwa khanin engpo chu ni se chu mi khami chu ka tiang tin mishing in angai da na kha puang chhuak chin jok ani bera apathumna chuanin in thamwan na diklau ani tun lai fakna hmuna kal chin chalai tam tak hi chuanin ambula kalvete an kalpuite kha pathian thuai ngangin nge asia chung athu shat te chu azom fam ki mem ti lamai mai in zaina a hianin engangin nge alam chu a zaidan hmang chuanin atharau nun kha engange ani ti anin te sak jok china pastor pakha cha sermon na heti hana soya tun lai chalai te hi chuanin music adika a bente an cha chuanin engla po ka sakpui thelom sta chuanin pathian eng kan leng duna lom an ti chin atia ama ero chu tu emo hla an han saka wangte rimoi manga an mani cho phur tum tu te na an cho phur thei awang ringot khanin pathian nen leng dun nun an nei ti na ni lawatin ring tu an ni ti na ni heklau henga wangte hianin khovel rampum puya chalai fakna huna kalchin te hianin anti swal poi ber chu heng rimoi anan ngaitla ka wangte an zaya wangte hianin pathian nen leng duna piang tharta anga anin ngai china ma se bible ina swalati te diklau ati de chu hoisan si lo le shemhun chungchang te ampom to lawatin mi pat mei chat na konga te le swal shang kha ampom zam thei to a chandam na hi iswa krista achang chawin kandong thei ni ti po hi an mau sam to ani apalina chwanin polram ko shante anni hi mizoram chwanin a em lo tura nga yila kale ang hianin kan le chau top mayange heng la tam tak khothang rama fakna huna an saktam tak te hi bible ne na in mile ti in ko shang te chuan pom ma se Paul shang le ministry shang ten anin zirtir na hi bible nen in them lo tak oma chungzinga larde upakhat chu Bethel music hi ani Bethel ministry a an chwai tu te na thu soina an han ne ya po iswa khanin mi ati dam fam kim thelo thu kha an soya God ever choose not to heal? No. Do you know that Jesus so restricted his function on earth that he actually couldn't heal anyone? Tin elevation musica Stephen Frey po hian athu zirtir hi amak ema pathiani na zirtira mi siam hianin a mishinga kha thak dang lam ani lawa chumi ai chuanin nangma kha tunge ini ti rompuan chhuwa kha alo tum zo kani And the process of discipleship is not God changing you into something else. It's him revealing who you've been all along. Tin Hillsong po in Carlen sa hian thil mak tak azirtir na hi anthunun reng law. Do you feel like you have a moral imperative to speak publicly about some of these more controversial
controversial issues. No, because we try to be like Jesus. Very rarely did Jesus ever talk about morality or social issues. Heng ko shan zong zong te hianin thushil tu atan zirtir na makle danglam tak tak zirtir tu te an roi chunzom zelani kum tam tak kalta achang to khanin heng ko shan pol sang sang pathum te a poimo ber chu fakna hla praise and worship hi ani a mitam tak chuan heng music laka chang hianin mi te film khurturin an nge nani achan chu heng music ingai thak chuanin pathian thu kal zonga thushil tu te kha iwa chanpui ti na ani don sia ti in anti ti na an soibok Bill Johnson, Brian Houston, Dole te Kenneth Copeland te Joe Williams le banihin te poniang heng ho thu soi ingai thak chuanin swal kan ti hianin mishing ina swal kan va ti hianin pathiana minung pathum ompoi kan soi theilo ti nanin zirtirani tin Bethel Church poina anin zirtir na chuanin mishing te hi chatna soilen kan nia kanin tha chonzel chu chatna ni antia chu anin zirtir na laimu ber po ani chuwang chuanin thil swali ti khanin pathian thinur na itong bodon lo antia anin zirtir na dana tak phei chuanin swal hi pathian thinur na tong botu ni lovin tuna idam hun chunga nun cha I nei theina tura kongdal tu mai che ni anti tuna mal somna tam tak idon theina tur lo dal tu chu thil swali ti chau khani ti in anin zirtir bok ole khovel rampum puya heng ministry sang sang te hla ngai tha a zai pui fakna hla lo chom pui kan tam em ema mizo zinga po chalai ten a music na satakin kan ngai tha ome amai ro chu atopa chuan heng kong zo tu anma ni zirtir ngai thatu te hian rin na bansanin khovel lamnen anin chia pia bible zirtir na te chu kalsanin khovel nenin kung kai na an nei ani achan chu piang tharemo anin ti lai khanin an emotions kai shwaina awang chawin pathian len pui amo an loin tia fakna hla an saka an han zuang tor te music ri awanga engemoni taknia anin shatna teka alo re chuanin pathian thuwa zung kai na het tak tak an lo nei si lo awangin atopa chuanin khovela an lo bo tange nge chinani kan music ngai thak te apoimo emema heng zong zong a hianin enge ka ngai thak tur enge him chin ti te kan shia ta pathian thu taka om itum tlatang u